hian hruai na in LED ten golden jubilee kan lo mang zo ta a hemi mang tura kan Inbuatsaihna kan Inbuatsaihna ta na hian kumsang ni le som ni le pali atangin ma kan latana ti chuan chumi ta na chuan budget kan han siama budget ta na hian cheng si noi khat le zinga ro manna kan han siama ti chuan atira te chuan han hu phur viak maila pathian khongai na le mal somna kan donga member tin te in pek na zara te kan budget te kan khum thea ti chuan member tina hian kan in tuak na dana chuan member tina hian RKG thum ang kum khatata na pek ni se ti in kan han ro mana ti chuan kan member te po anin pek na hasang le a member tin ten RKG thum ang tluk in ke cheng zasari somnga kanin khona a ara pelote pon chutia ang chuan ro man kan siama kan hanin khona chumi mai pialama chuan kan sum tuak na turata na hina tlang pui hian thatin hian pa te sangha te zor ani thina chutiang anga chuan member te tloman nga ya thani man nga ya member te zara le ko shan te mimal tin ten nge tlom ngai takin engkim mai min lo don san sak thina ko shan chung kwa apo kan lom em meya kan sum tuak na kong thua te po tiral theilo nei lovin engkim mai pathian khungai na zara member ten min lo tlom ngai saka min lo lak ral sak thina an chunga po khanga po khan lom thu kan han sei ngal di ta sela ti chuan hemi turata na hian kan han kala committee tin roman ati siamin fundraising kan han din ta a fundraising te hian thanni man ngai hle maya hemi malak na zona po hian anni zara khan hetiang ang te po hi kan han tlim thei kan budget te po kan han khum thei te po ania kan lom em man chunga po khan ti chuan hemi kan man na turata na po hian hun na local zela roman ati kan siama ko shan ten lok zokin engtinge kan jubilee share jeng nei kan man theyang ti ro manat kan ngai to a kan han soya committee na huna te po ti chuan crusade tin mangtai la ti in ro man kan han siama speaker ta na te po tunge kan han tiang ti kan han ro man chuan evan ti vanlal ruata walte te ni sela kan han tia ti chuan lungrol takin anni kha kan han ti tlua maro chu biak ngai te lo ne district san ten lo ne wangin ko ran kan district atang te kan ho tu te tangin phal takin min han ti saka ti chuan anni pialama an district atang ten dil ne te kan han thelu tan ni pon min lo phal saka kan ro man ang te ti chuan chumi ruala chuan nei pui kan han du ngoi ngoya chu ti la ya chuan ani in kan du na te min ron ti hlotlin sak theya anni kan speaker turata na kan lo ti walte te pon thanim ngai takin kan hun min ron man saka min ron ti hlotlin saka wangin an chunga khan kan lom em bokani ti chuan he hun kan lo man the na turata na hian program te ba che lo nga ya chumi program turata na chuan ko ran pui chunga kan han lutup maya ko ran puin atulang le poi mo ang zong te min ngai to saka ko ran pui chunga po lom thu kan sei ni ti chuan hemi kan man na turata na hian pennet lamte kan soma andi pon min ran cover saka an chunga po kan loma chumi wala chuan hemi kan jubilee man chunga ta na hian media cell lamte po in min cover saka andi po an chunga lom thu kan seya chumi pialama chuan kan PCD te zai turin kan soma anni pon kan somna te min ngai poimo saka an chunga khan kan lom em ani ti kha kan soi ni ngal sela ti chuan chumi ruala chuan department sang te pon he kan jubilee man tura hian thanem min ngai puya engkima min troi oma min backup tha a an chunga khan kan lom tak zet ani ti kan sei ni jinga choi moyo turin nang pa iswa pingin ta honge LED ten kan golden jubilee lo thleng tura hian kan thei to pin kan Inbuatsaihna ve a chumi a chuan kan monument lungphun tur po hi thapang ngai ve tok tak phun kan do wangin granite nge man ve ni se kan ti a
chumi tur po chuan na sa takin kan in buat sain kan du te kan zong kwal ve a kan lung oi tok a tha kha phun ve ngei kan du a chu tiang tur tan chuan thei top kan chho a ti chuan PYD te na an Jubilee lung an lo phun na bula hian da ve ni se kan ti a LED ten kan Jubilee lung chu PYD te nen ti khan a in dotin kan han da ve nga la ni LED ten kan monument tur hi kan du tui ve khop maya kan logo tur po hi member ten kan zawa ya du tlan kha thaber tura kan ria ta wangin member te nena kan thlan turin logo rang rang te kan chhop chhuaka chung zinga moi le tha kan ti ber chu logo a po kan mangani LED ten kan Golden Jubilee lo thleng tura hian kan member te LED roi tu lo ni to te choi moina in pek ve ngei ni se kan ti a chumi a chuan kan momento siam hi member som ni paruk ne na kan hlana LED member mi som ni pakhat ne na le kan advisor mi panga te ne na momento hi lan ani a kan roi tu masa LED sang khat zakwa som sari paruk adin kumatanga kan roi tu la dam chhun pilian ji ki tun thlenga min dam pui tu phei chu bik takin present dang nen momento ba ka khan hlan ani a hemi kan in buat saina ta na hian momento leinan hianin cheng sang kwa le za kanin ro man ve a chumi a chuan cheng sang sari le zariatin momento kan leya aba kha khwal khwa tanga roi tu lo ni masa to te hlan tur khanin sol te kan han leitela chu tiang chuan roi tu masa te choi moina hun kha kan mang ve ani ale ai voina LED Golden Jubilee lom turin kan hanin buat sai me kan ni a fatu te zing atangin an boi to a ti chuan hei kan bula hianin ruai manager una pa vilal din puya a me ka nin hena tang hianin ruai the tur kanin buat sai dan te ran ing tinge kan tala chome chidang sa ni lo enging tinge kan siam ti tele angai poimo zong te mi han soimak saksela achange ole lo mome ei voin LED Golden Jubilee kan han theng thei hi a lo mom khop maya a theng le lom thei jinga kan han tang te po hi a lo moma chuan when ni atan hianin vok hi in chi somli le pakwa vel kan le a chuan bong sa hi sa in kan le a ke ji som thum bor vel kan le a chuan ar hi hei helai hianin kan handa bo ke ji som ni bor vel te chu kan siam thei tur kan hanin ngai boka tiang chuan sangha tlem kan lei boka ti chuan kha kha asalam ni ta sela ti chuan in a thlai vela hian I scoot ji hlum kan leya chuan bokbon hi bai turin kan siam don boka ti chuan in voklu le ake amisa bi ka hi a than pa deuh hleka han song bola puin hamte ne na han siam kan tum boka tiang chuan tui takin song bol kan tuma ti chuan in hei voini a hian fatu hi mi somnga vel kan hanin ruata maro chu engemo mani ni mal har sabna wangte in kan kal kin diak thelo de hleka chu wang chuan mi somli borvel fatu theya kan hanin ngaya ti chuan voini kan fatu bi ra chuanin kha khanita sela ti chuan hei voini kan LED Golden Jubilee hi LED te hi anin buat sai na sakhop maya sumle pai anin tuaka a ha pon ha a le lama chuan an tho ha na ra voini kan han seng ho don ania ko fan te kan lom tlanga a lom mai ti chuan
kan vok sa siam za ta hi tlem anei tu te hian in an han lak thlek ka wang hian in ke hi za le som le panga borvel hi kan siam tura kan in ngaia na ba khachu ngai ba kan ni to na no khalai po kan sei thui ma to ni an ni chuanin thil pakhat ruai the tur hian in mieng zat ven kan in base seya kan ko ran chung kwan ni lo pon lama tanga ron the tur te kan in buat sei ke pem in tin nge khanga khanin in buat sai na kan kalpui dan ti kha asoi le arem chang em ya rem chang hoe kan in buat sai dan hi mi member zali borvel ei tur hi chuan kan han in buat sai chin phota maro chu khatiang zat ayat tema uang de unlekin tu sai kan siam ani Christmas le kum thar kan in buat sai na a hian tu na hi chuanin kan in siam tam fe a chu wang chuan ei thahem tur te point han in be sei kha kan in be sei ni chu ani chuan hela hian in sira hian hei kan PYD secretary oma ani poi kan zot venga en tin nge hemi golden jubilee LED nan han lom tura hian PYD ten eng ting nge kan han phung bom dan PYD te kan phur pui rengem kham kham han soi sak vesela kan lom mo dang kan phur pui khop mai atul ang in phung bom an ngai na zona kan pui ve a chumi pialama eng decoration a te le LED na anti pialam heng media cell te PYD anita chuwang chon heng zong zong te hi kan cover sak ve nga live an phak ang tok tok in live a pek chua te hemi program chung na na hi chu kan tum ve chumi pialama chuan LED na pui an ngai na zone kong chi thang thanga khan kan pui ve chu chu kan ti thei ania chumi pialama chon hei tuna po hen PYD member enga mozat fatu kan omboka hemi kan ti pialama hian PYD na kan ti thei tur chin crusade chung hemi golden jubilee lom na puala crusade kan nei tura po hian chanvo kan nei ang angte thei to ba ti lo ring tur chuan kan in bua sai ve ni alo mo me kun thatak min pe a kan lom lu tuke kale ke po ka lo me ole hei voin hi Ramthar local LED golden jubilee ni a tuna hianin kan fatu leader unau pa PC lalrin tluanga kan kom don ani a ani hi local PMD apo secretary ni meka ko hanina kan man tangkai em ani chuanin fatu kan in ruat chua dante le fatu tura ruat zat te le in tin nge tukina hian fatu te hian chuak thaim ti tai me han soi saksela alom khopang nia fatu te hi jazbon noya roi committee din ania roi committee na aruat te kan nia voin nia fatu te hi tin tugin zinga fatu ron chuak zong zong hi mi somnga pani vel kan nia meichia hi som paruk kan nia mi pa hi som thum paruk borvel kan nia alo mong khop mai ani chuanin heng ti hian kan han fatu mop mop ta chuanin entirnan bong sa siam tur vok sa siam tur cho chhum tur piang chi te khang khan department sang sang hi kan in then chong le nge eng ting nge a ho huin kan kalpui top ti kha a soi rem chang ngem o rem chang thove nia tun trum LED golden jubilee hi chuanin a department te kha kan hanin thren lo ve dewa undanga te kha chung kan hanin thren thowa tun truma hi chuanin a hu hovin ma kan la de tlang pui ani alom chu ani chuanin tlai lamdar zat vela nge roi the thei tura kanin bai sayang khuate na zira kan tumanga kan om chuan tlai darli borvela hian in
rua man na chu nei la kan han ti deu chu ni alom ome voina mi puite ei tur tui taka buat sai turin tu sakna kan hlan chawa kho thatak noya kan hun po kan man ngei be sei photang le kan lo me oh hey me chelam fatute han kom kol vele don ania tu na hin hei Ramthar local UPC a fatuni khuwa kan chortang kai em mai hlimi kan han kom don ania ni hianin me chelam pang engjang ron chuak ti te chokme engen siam don ti ten boyem ti te kha min han soi saksela a thain ka sia ya ma sabera chuanin tuk in fatuwa hianin me che hi engjang ron chuak ti kha min han soi saksela tukin fatu hi me cha mi som paruk kan chuak ani chon chome hi enge kan siam don tukina hian enge kan in buat sai dan fatu na hian me cha hian thailam pangjong hi kan changa asa lo jong hi hello mum chu ani chuanin enge ni ending e tlailam pang hi kheng silte le ada fela khan kheng khanin me chen mo phurna kan nei donem ing chin nge kan mo phurna ni don roi the zon hu lama khan roi che zo hian dispo kan mangte ni lo chuan asil lampang hi chu me che ku ta hian kan da mai thina bel te ro hi chu mi palam hian an noi mai zel ole alom ome ti chuan hei tuna hin chome an siama an tangkai hlom khop mai ale hun thatak min pe kan lo me decoration subcommittee a hian member pathum kan oma budget atan cheng sing ni ro manani a biak in chunga hianin pangpar fresh moi takin hei tuna kan khoi meka tin banner moi takin kan siam boka chume ba ka chon veranda a LED screen display turin hun turin kan ho boka tin photo booth hi moi takin kan siama tuna khyang kan hung chhuaka chuta chuanin a frame atan steel structure kan manga chungte chu ko shanin nakin thlenga man turata na ro manani a chumei ba ka chuan artificial grass khi kan cha boka chungpo chu nakin thlenga man thei tura ro manani boka tin I puan a background na tan khianin nuthang puin phal takin apuan te a thlonin min man tira chumei ba ka chuanin a print zong thi a thlon vekin min ti sak boka achunga khan lom thu achunga po lom thu kan soya tin monument cheina tur khi kan ram han boka tuna khian kan na chei zo lo dewa nak zanina hianin pe fel vek kan tu mani chungchu kan hmalak na tlang pui ni e alome Oli kabula han Apostolic Revival Team Speaker Evanti Vanarata uma tuna hanin Ramthar local LED Golden Jubilee le crusade te kan mangme ka kan lomme kania mi chungchanga hanin adu zo ongte adu danang soi turinga la somange masabera chona lunglai Ramthar kal LED ten an din na tanga kum somnga na Golden Jubilee an lo thleng thei hi masain kausan hote diktakin LED te kalom puya tichuan alom na hun ro pui de mai Inbuatsaihna chulaya chuan lom mop lawa khuset ten e tharau lama kanin ti chak tharna ani te be sain ani Apostolic Revival Team te bol turin ran soma lom ema lai Ramthar local hi tun main rong bol tur ten kan lon som ve zeu zeu to ma se kan man rem chang thei lo china tun chuma LED te Golden Jubilee kal tanga rong bol hun tha pathian en min siam sakhi kalom em maya chuan boruak pon wa ma pathian karau thiang mom puina le mal som na ne ti salam roi ten en takin kan manga ko san ho ten lo tha kan lom tang set ani ihun lu tang min pe kan lom me ole hei voina Ramthar local LED ten Golden Jubilee lom don ania ani mom khop me media cell POD media cell te po thei ang anga thok pui tur min som angin zing atang kan han thok chuak ania hei kan in cheina te po hi fatu zinga tel kan ne wangin ti hana ni de tup maya tin hei ba ka hian pi sa thada kan neya chu nu thang pui DNR min sponsor ani a chun lama te
zan lama chun moi takin kan pi sat ne kan che chu ka nga tu kin jing che fatu jing a tal kan ni bangin ti hen kan hanin chei ri ni ti chuan kan member te hi an kim lo khop maya jing kara buai ne nap le chun lama thil ti tur in ma khongai te an ne wangin ron kim thaiba tu kin jing a media member kan thok chok te ti so hi kan ni a helaya kan report kan pe helaya kan member hi una karam brama ania tangkai me mani hianin IG te le post tu reng khang ho kha ron khoi thina chon hani hi una pauli varani a video editing a ron pui pa berani ti chon ke hi Ramthar local POD media cell hianin chairman kania zon hei kabula ding hi una pa jelal pek lua media committee kan secretary ani a ani apia berami hi una pa lal chan chua ani a media committee kan member tangkai ani ti chuan ai cameraman a tuna thala mek tu hi una pa zo bona ni ani hi media member me chi lo ma se member tu ka kan tangkai kan chor tang zo mon chu chu milo ti puite mino tan puite thamilo lak puite kan pi ko puro bera ron thok chuak thin ni kan tangkai pui tak zeta ni yani thunga po hian lom thu kan soi media member ang mai kan ngai ani ti kha kan soi tel vele du shim ani ti chuanin tun LED Golden Jubilee bi katana kan Inbuatsaihna media te kan Inbuatsaihna hi kan secretary han atlang pui mi han soi sak shim sela thain ka si a entin nge atang za na tangin nge kan Inbuatsaihna towa flyer te kan siam sakin ka si a ka chi se talawa promo video te kan siamin ka si a chuanin an mani a kan sub committee sang te ko kan kom kha secretary hian nakha chiang tura ngai latin kan la Inbuatsaihna chauzel dang tur te po kha kan secretary han nakha chiang beranga chu chumi han soi sak sok lok sela athange kolome kan Inbuatsaihna na hian LED Golden Jubilee atan bi hian promo video kan siama somna video te kan siama flyer tur te hi kan siama chu mai ba ka hian hemi program kan man chung jong hian crusade le Jubilee program kan man chung jong hian in YouTube pa live in pek chua kan tuma ni zan kha crusade zan khatna nia tan zana nia ni zana tang khan live in kan han titana live le video te le photo cover te kan nei ania chuanin kan Inbuatsaihna le zel tura kan malak na le zel tura hian heng zong khai khom nan hian reel siam le video la ka reel siam te kan tuma thalak te hi phau chua sak kan la tumani kha zong kha kan in malak dan chu ni alo mo me ti chuan soi mai han ti mai la kha pakhat han tel le ngai chu an mani hianin LED hen hai decoration committee te monument te le an mani soi tu sim te po kha manin Inbuatsaihna te po kha kan koma ti chu te po kan tumani ti kha an soi tu ani ti chuan top dara kan media member ni chielo ma se kan ta na tangkai unau pa zo mun ka lai kan chiel hen loading thai sela ani po hi kan chor tangkai ni vai khong ain hela hen lo lang ve sim sela thange ale ti zong hi thala tura thok suak te kan ni chun lama chuanin hetiang mai lo do moi takin kan pi sat thar te mo nen kan ni le tura ngai la kan sei takang khan tu in chu fatu na hun te ni wangin duanga moi ma min kan in chei thei lowa clear tu te po in ni siat thiam na kan ni an lo me